ni tini swanen ngai thatu zong zong te in zawa in Christmas chi bai kan buk vek cheu tukina chuan Christmas tak chu ti kan ngai tha ho le don ani sam number za chang thum lalpa chu pathian ani ti shira u min siam tu chu ama chu ani a ama ta kan ni ami tele aran tlat na huna beram ho te chu kan ni ami tele aran tlat na huna beram ho ten ama chu kan ei the na turin ran chopek na thlenga zalin alo oma van khopui chuan a mangai shingfa ten kan kil phak tur ruai ro pui chu ran chopek na thlenga hnuk niamin mitin ta tur chanchin tha lom om chu an ron che ta ani ami te a beram te tan beram pu tha chuan ran thleng arun thlanga a beram te ei turin an ei thlenga bul arun chana ei theya a theinan a taksale a thisen chu kan tan a hlanani ei tur tak chu kan ei ve phak turin ama zok kan tan a in hnuk niam ta si a avan ro puite lul em te ro December ni somni panga hi Christmas chu anilowa Christmas tak zok chu ama Iswa Krista hi ani ama tellowa Christmas lomtum hi thil in millo takani birthday lom taka lom kan tum zok chin hian a hlut na kan chel pha fo zok chin ani birthday lom tur ni lovin van ruai kila Krista thisen le ti sa ei turin in buat sai zokang u chutianga kan ei theina tur chuan ama nge a in pha niam to si a Johanna bungruk changsom nga pathuma ti hian kan hmu a iswan an hnena mishing fa pa ti sa in eya athisen in bok lo chuan nangma ni in nunna nei hek lo cheu Johanna bungruk changsom nga paruk ve ka ti hian kan hmu le a tu po ka ti sa eya ka thisen in chu keima a reng chin keipo ama ka reng chin ti in vo in nia hian Christmas tak chu lom turin lal iswa hi ilal le chandam tuwa lo thlangang che he chong chaina toy tak hian Christmas khar tum chewang u isu vo in hian kalal le chandam tuwa ka thlang che a pa pathianin mithizinga ta akai thole cheti kathin lungzong zongin karinge nun na buwa ka ming min lo zia sakang che ti in ngai thatu zong zong te Christmas hun lom tak mang cheu turin du sakna sang ber kan hlan cheu